Tirke mahavar araraphan pardunron chiklojon thom kaching thura saimo kithon dampen kilong jo carbing Thomas Council kichari CM Dr. Piliram rong hangan parta MSc het sing rong pharaphan rat kachuru kipidun kaching thura saimo kilong japhan havararat BJP long kachitu dunsi BJP phan pahai det pen chiklojon thomang pong pardunron tirkim polling station arlo kaching thura saimo ke denga dimalong long e ke somajai mek dengpong Carbing Thomas Council kichari man peng kithenne MSc het sing rong pharapen alangli risang ho tum jasemet Socheng VDC chairman Joy Singh Kro Hamren Municipal Board Ward Commissioner ke hai Lohor Kro tumpen kidamtang paipani phai kre troxi surhini rain ko rapho rong atok no long humri damsi long e ke somasai dengpon Lakhap kli Socheng MSc constituency arlo phan kadokave long trokep Rongker shet lapen Girja ahem ki kimponje phan long e sompon Havararat akar I tovar mission exit Rongker lo kachileng punje phan community development fund thihek pen CDF scheme pen lak phoki piponje phan lamchak chipitekang Rongker shet ki campaign ajo chitim ingphat habira long ki do Rongker rong op thantheli kachipa media phan kisung katura kachipa chokji aphan long e sompondo Central Scheme pen kideng pon JJM sitame contractor ning ke ho pen kam ke klem ki sai o joksi mission alang junlong liderlo bonta puthot kam ki paklem thu je phan kaching wai tang alam chak pen papleng thu pupusi MSc het sing rong phar pen havararar phan aning pathetika lahai kaching thura sai mo ke deng long ke BJP sarkar kichari ke me anparta Carbing Thomas Council kichari CM Dr. Piliram Ronghang MP Amar Singh Tiso kachipat duklapen MLA tum kadokave kachira rappet ajoksi kaching thura sai mo deng ponong luputa MSc rong phar sang ho pen pirang kyang no than pachini ini akang si litama CM lo Dr. Piliram Ronghang phan terupi part lo lapen itum dak Continong betul saya melihat cingkron pada metode polo dedak Socheng adang pacing tur poni apan kadokave long trokep Rongker adim lapen Girja ahem Assam Darshan pen lak sirasu hokep nitum dak pon long lo lapen dak bang aru puthot nili CDF pen lak potangka tujun cuku adim untuk dipalaki kim tamelong esampon lo la sidak bang kadokave litum Socheng adang kim pon long lok labang litum Bharatiya Janata Party litum det ke Pradhan Mantri Narendra Modi penanglok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang long CM Dr. Piliram Ronghang alang litum hirjume nang pi pansitin dak Socheng arat name an sose dak kisung pajok panipan isi penisi ini bangya long isam ponong Havararat pen MSc het sing rong pharaphan kachuru kipi pajaralam thi puthot arjusina Topini litum kating hon Carbing Thomas Council pen Dr. Piliram Ronghang lapan litum kating hon Dr. MLA sir mai litum dak lokal MSc het sing rong phar alang litum bol isi tena jok litum rong sor wan ne akisung ta kali ke hang ateng kana kiti bol litum kene dak tim arat tim sar bang tiap arat tame kacuru pajiro malam litum MSc pen litum pan tim along na kirapon la sorlo tuma mukha pusami kini tujun pengakli pusami litum kido ke thakat thai ke nang sot la sin nilitum sorlo hin aphan pusami tujun hut la kuntiri pu nilitum sorlo tum chibu charbak mate akli mang phar pen nilitum ke doadim alang li MSc sar pen ang kirapon adin nilitum pini foundation kang pui poniklo la si nili dak local amhila president hin pen alang li phan MSc sar aphan pen kidang lok nili dak kadoi phan ta churu lo Hamren pen Daniel hi Carbing long life